نسمي الله وندوق كده. ايه ده؟ قسما بالله قطع لسان اللي يقول عضاية حرمان بعد كده. بصوا الوصفه دي مفيش اسهل منها. اول حاجه هنجيب طاسه نقوم حاطين فيها شويه زيت زيتون كده اهون، وبعد ما زيت الزيتون يسخن نقوم نازلين عليه بالبصل بتاعنا كده اهون. بصوا الحركه دي بقى، اوبا اوف اوف. وبعد ما البصل يتكرمل نقوم نازلين عليهم بطماطميتين مبشورين كده اهون. ايوه هو ده. شويه ملح كده، شويه فلفل اسمر كده، قرفه صغننين كده. اخر حاجه نقوم نازلين عليهم بكام ورقه غار كده اهون. بعد كده نقوم مغطينها كده ونسيبها لغايه لما تخش في التسبيك، ويا دوب 10 دقايق كده يكون بشر الطماطم خد غلوه مع البصل، ونقوم نازلين عليهم بورك الفرخه بتاعنا كده اهون. وبعد كده نقوم مغطينهم ونسيبهم يستووا على نار هاديه، ونرجع لكم بعد ما يستووا. ويا دوب اقل من 10 دقايق وبقت جاهزه معانا. نروح ندوق بقى ونشوف العظمه دي بتقول ايه. بسم الله كده وندوق.